Pas ngewe imin kami marilah berkabaklay. Om Lele. May, Pa, ini di Safi. Matara pilayatan. Jim, hilipin ya ke kamar ya Safi. Mak, mana ini? Oh iya, para waktu. Safi, ini di peracuna. Murid ini di Safi. Tikum no, ihap saang depan ni. Hoi, inap saan nih kumbah ketukan itu. Oh, ya Safi ngile di isyarat. Kami ngailang mo bau Jim buan alam ya ke tebru. Takin ke pa. Jim, kada sisya tangka para lo. Hoi, Pa. Palikun. Keren, ada pidol le eban om. May, Pa, ngahaban ya tuh. Boleh mau nyalam di kabriusin. Baguslah. Padahal, melibat pedok semoga menyebut nanti malah tidak sama. Kasyam setengah pi, lagi siang yang makan saan. Kajim dan ayo banyarap lem, pansi katakan. Ngati ngaongkum nih. Nggak kemen ladamidon kemen sim paniharap lem ya kewe. Mbak ngasyaru makan sak nih Henry tangkawe. Nah bentar kata memdaiban panti sana ini. Piru kami himdaiban abis saya. Henry umat belah umat trehi dalade. Pa, tikum le banyak. Kadai may kumbang ipa. Amar kani kadai kamar juga. Kami Islam. Oh, pa. Siapa Jim? Pa, iba ilale dalah naduk meneh rumah Jim. Pa, ngadat ong ame pi bau Jim usakalah. Sapi, pihak penyerapkan lan. Pitip hang nei, kibaja tu sudah. Kamtam uji lele. Me, piong kumta iba mata ila semat naduk bah ya kenduk ya pi. Ndre beros kata te isu tia isu bambe. Kadai kata kajing onjong pikun. Bad mentah ujim gelak kelabha. Ngadak kemen bau dan sim banyarat ya kibasyam cing kulish pun kajing lebha jempi nama syuban sukliam
Wat ong kumta. Te kumno pisyo long paralog ne kumno pat ujim. Nganahe kedoi itang hisin. Kapolo iplat ini ngana kirusi. Ban ong paralog lu angkat senang ban ong. Lasu tho ba ujim umpat itu selame pi. Hanre dai ba ususun ayapi. Sapi yamta pilhap sa bet hane. Terhadu ba ujim undayo banyarap yapi. Jak, kabiang ya, nasa yung belan na sambil jam istirahat. Sambil ustad. Bilabit na. Tanong tak to beriu mis pembora ngaru. Tuh, udah memulai dengan wat beri untuk gue. Wada dok ni syukur kairo. Aja. Balik beli ka. Yuk atre eme. Udah peralok nih musim jangan. Ada peralok me. Peralok basisa, unjuk bisa ya lah peralok. Mak me. Tambah yuk kenapa dia kadet? Kata deh, kan bisa bisa di kamu.